Id-deputat mexxej tal-Labor Ian Borch ġab aktar voti minn Robert Abela fl-approvazzjoni ta' tmexxija Laburista bi Ian Borch ġib fuq 2% aktar mill-mexxej Robert Abela. Dan wara li ġie fit-tmiemu l-vot fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bid-delegati Laburisti jivvutaw fuq it-tmexxija preżenti li ma' vot ħalla lil Ian Borch fuq il-mexxej attwali u fuq id-deputat mexxej ieħor Alex Agius Saliba. Fil-fatt Ian Borch ġab 97.7% tal-voti u l-mexxej tal-Labor Robert Abela ġab 95.3%. Bid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Alex Agius Saliba iġib lanqas minnhom it-tnejn b'91.6% tal-voti tad-delegati. Intant dan ir-riżultat ġab miegħu wkoll bosta reazzjonijiet varji għal fatt li d-deputat mexxej spiċċa ġie approvat b'aktar voti mill-mexxej attwali. Bl-istatura ta' Ian Borch fil-Labor issa tispiċċa anke taħt skrutinju minn bosta analisti politiċi u kif jidher biċ-ċar li huwa aktar popolari minn Robert Abela ma' delegati Laburisti. B'sorsi fih dan il-Labor jisħqu illi b'dan il-vot Ian Borch ser ikun qiegħed ikompli saħħaħ postu fil-Partit Laburista b'riżultat li ħallih popolari mal-Laburisti aktar mill-Prim Ministru. Il-Konferenza Ġenerali tal-Labor tiġi fit-tmiema il-ħamis flaxija.